yinjiza amafaranga menshi mu myitozo ngororamubiri, kwamamaza ibicuruzwa no gukora ubucuruzi bwe bwite. Umutungo we ubarirwa hagati ya miliyoni. Uyu munyamerika yishimiye ubuhanga n'urwenya bya Kagarara, bituma yiyemeza kumufasha kongera abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga no kumenyekanisha u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Yashimangiye ko atarazi u Rwanda mbere y'uko ahura na Kagarara, ariko bakaba afite amatsiko menshi yo gusura ibice nyaburanga by'u Rwanda birimo n'ingagi zo mu birunga. Akiri muto yakundaga imikino cyane cyane iy'umupira w'amaguru uzwi nka American Football. Gukunda siporo byamwigishije discipline, kwitwara neza no gukorana umurava ndetse no kudacika intege. Yari afite inzozi zo gukina muri NFL, shampiyona y'umupira wa Amerika, ariko ibi ntabwo byamuhiriye. Nyuma y'ibyo yatangiye gukora nk'umutoza wa fitness no gufasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri. Mu gihe cya COVID-19 yatangiye gushyira amashusho ye kuri internet, abantu batangira kumukurikirana cyane. ASHTON ni umutoza wa fitness cyangwa se ibyo tuzi nk'imyitozo ngororamubiri. Ni umushoramari ndetse n'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane kuri Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Yatangiye kuvugwa cyane mu Rwanda ubwo yatangiraga gukora ingendo muri Afurika. Biza kuba akarusho ubwo yahuraga na Kagarara wafashe izina rishya ariryo ASHTON Small, bahuriye mu gihugu cya Ghana. Tugiye kurebera hamwe amateka ya ASHTON wageze mu Rwanda mu rukerera rwo ku ya 10 Nyakanga ari kumwe na ASHTON Small ndetse na ASHTON India. Nge mugiye kubana di Angel Michael. ASHTON yavutse kuwa 24 Ukwakira mu 1995. Yavukiye Jacksonville, Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri muto yakundaga imikino cyane cyane iy'umupira w'amaguru uzwi nka American Football. Gukunda siporo byamwigishije discipline, kwitwara neza no gukorana umurava ndetse no kudacika intege. Yize muri Alcorn State University aho yakinaga umupira wa American Football nk'umukinnyi wo mu mwanya wa running back. Yari afite inzozi zo gukina muri NFL, shampiyona y'umupira wa Amerika, ariko ibi ntabwo byamuhiriye. Nyuma y'ibyo yatangiye gukora nk'umutoza wa fitness no gufasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri. Mu gihe cya COVID-19 yatangiye gushyira amashusho ye kuri internet, abantu batangira kumukurikirana cyane. Yamamaye cyane kubera amashusho y'ukuntu atangira umunsi we kare cyane, ibyo tuzi nka morning routine, harimo gukora imyitozo no gukurikiza gahunda y'ubuzima ariko ifite discipline. Aya mashusho yabonye miliyoni nyinshi z'abayarebye ku mbuga nkoranyambaga. Afite miliyoni nyinshi z'abamukurikira kuri Instagram na YouTube ndetse na TikTok, aho kuri Instagram akurikirwa na miliyoni zirenga 18 z'abafollowers. Naho ku rubuga rwa TikTok akurikirwa na miliyoni zirenga 7,200 by'abafollowers. Ku rubuga rwa YouTube akaba akurikirwa na miliyoni zirenga 5, aho yagize n'intego yo kwiyemeza ko iki gikundiro afite ku mbuga nkoranyambaga agomba kuzatandukana na Kagarara byibuza afite miliyoni y'abafollowers kuri Instagram. Yinjiza amafaranga menshi mu myitozo ngororamubiri, kwamamaza ibicuruzwa no gukora ubucuruzi bwe bwite. Umutungo we ubarirwa hagati ya miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika ndetse na miliyoni 5. Yamenyekanye cyane muri Afurika nyuma yo guhura n'umunyarwanda Enoch wizeye uzwi nka Kagarara, wamwiganye akamwitirirwa aza kwitwa ASHTON Small ubwo yatangiraga uruzinduko rwe muri Ghana. Who is this? Oh, what's up, bro? Oh, he there. Oh, shoot. Hey, we got to do the push-up. We got to do the push-up. You ready? I do that shit. We ready. Come on. Ah. 2, 3. You got to give me a count. Give me a count. 6, 7, 8. Wow. How many you got? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, Jeez. 44, 45, 46. He's still going. God dang. Uyu munyamerika yishimiye ubuhanga n'urwenya bya Kagarara, bituma yiyemeza kumufasha kongera abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga no kumenyekanisha u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Uru rugendo rwabagejeje mu bihugu bitandukanye birimo Cameroon, Nigeria ndetse na Benin. Bakaba baraye bageze i Kigali mu Rwanda isaha y'isa 8 z'ijoro, ndetse baza kwakirwa n'imbaga y'abantu benshi. Ibintu byaje kunezeza umunyamerika avuga ko akunda u Rwanda cyane. How do you see Rwanda? How do I see Gwanda? Yeah, I love Gwanda. I haven't even visited yet, but I can feel the energy in this guy, and he's only spoke highly of it, so I'm excited to visit, 100%. How do I say I love Gwanda? Or what should I say? What should I say? Nkunda u Rwanda. No. What's good to say to them to show them love? Something that you guys normally say. Ndabakunda cyane. What is I that? said ndabakunda cyane. What's that? I love you so much. All right, what is it? Ndabakunda cyane. Darakunda? Ndabakunda cyane. Darakunda? Ndabakunda. Ndabakunda. Davakunda. Yes, ndabakunda cyane. Davakunda Chan. Yes, nice. Davakunda Chan. Davakunda Chan. Love. Davakunda Chan. Mbere yo gusura u Rwanda, ASHTON Hall yabanje guhura n'umuhinde wamwiganye witwa Indian ASHTON Hall, wamenyekanye cyane ubwo yamuteraga inkunga ndetse akamuha n'impano y'imodoka. Uru rugendo rufite intego yo kuzenguruka Afurika no guhura n'abakunzi babo. Ubwo yageraga i Kigali, ASHTON Hall yashimangiye ko atarazi u Rwanda mbere y'uko ahura na Kagarara. Can we get a light? If I'm being honest, I never heard of Gwanda before. I haven't. But Ashton Small, he won't shut up about Gwanda. He won't. I say, where we go next? He say Gwanda. And my whole chat, all of my people, they're spamming the Gwanda flag and stuff like that, all in the DM. So I'm excited. Ariko bakaba bafite amatsiko menshi yo gusura ibice nyaburanga by'u Rwanda birimo n'ingagi zo mu birunga. Isomo rikomeye mu buzima dukwiye kwigira kuri ASHTON Hall yerekanye ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe akoresheje umurava, discipline no kudacika intege nubwo inzozi ze za mbere zitasohoye. Niba wifuza kumenya andi makuru cyangwa ibindi bikorwa bizaranga uruzinduko rwa ASHTON Hall na ASHTON Small ariwe Kagarara ndetse na ASHTON Hall India, kanda subscribe kuri YouTube channel Tesi TV Show, unakurikira imbuga nkoranyambaga zose zanjye. Ni Angel Michael. Dusubire mu biganiro byacu bikurikira.